Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Sayang Bapak Karlin Cibertaman, Bagi Lau Aslendang Merah, Amoso, nomor Peto, Putra Bali, Madiran Yoso, Bodegir Dejo, Aslendang Biru. Ketiga golongan kalah. Empat puluh. Tiga puluh. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9,
10, 9, 8, 7, 6. Jauh. Ya, bendera merah nomor 2 Linda tersayang. Sultan Panama nomor 11. 11 Talakong Pak, Gili Pak, sikit aja Pak, kurang nyorotan Pak. tanpa nama. Pak. Tiga puluh. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Go! Yang maga apa sapen aja nih? Hah? Sudah, Al-Heru, Hanafi. Nyaman sapen. Maka lanjut nomor Sawi Tringu Bodagir Lau Aslendang Merah Amoso nomor Pak Lekor Darah Dingin Junior Adam Keramat Agung Bodagir Dojo Aslendang Biru 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Tronco. Tanya itu buat tidak? Lau gugur bendera tak oke. Ah, menang saya biru.
Gajah Selendang Biru. Jalan. Waktu berjalan. Awas, hitungan mundur. Empat puluh. Tiga puluh. Dua puluh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Go! Mereka terakhir di Budi antara darah dingin tanpa nama. Darah dingin tanpa nama. Darah dingin tanpa nama. Ya, bendera merah ternyata nomor 34. Nomor 34. Nah, mungkin lanjut golong nomor belum ancaman 2024. Selamat songo Wonoasi Badagir Gajah Selendang Biru. Waktu berjalan. Sanga WS nomor 15. Mas happy target. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Pisang emas Aboso debit target. Ya, bendera merah ternyata pisang emas. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih.